Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pemancingan hari ini, geng. Ini di tempat baru. Di tempat baru ini kita tes ikannya ada enggak. Ya, biasa kita pakai umpan andalan kita. Percacingan kita langsung cemplungkan. Nah, kita langsung ya, geng. Enggak usah nunggu lama-lama. Kita gaskan, kita tes. Ada ikannya berapa? Anteng. Iya, eneng ora. Kita langsung tes gaskan, geng. Oh, langsung bentuk-bentuk ya. No 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 no. Iwak teri geng carane. Ndelok obahe bentuk-bentuke ira semangat belas ono Mas lep. Banyu ira mili, nek banyu mili wateran mesti akeh. Banyu ira mili mari. Nek bar banjir lho, nek bar udan terus lho. Kacau. Entek sen pedes. Bisa kasih tes yang meloler, geng. Kasih pampan yang meloler tes. Nyewain loler sih biasanya cacingin loler nyewain. Jadi langsung dikentuk-kentuk. Tapi mbuh iwak-iwak cilik sawane. Delok polae. Lho. Langsung tak iwakane jen pedes. Oh, oke, geng. Langsung mau bentuk langsung sentuh tapi ternyata kan entek. Iwak apa iki? Wis. Walah pola kan. Senteki nyantol sawane jeng. Ndelok pola iki. Oh, geng. Lo geng. Wih. Lumayan, geng. Loh. Ternyata ikan ini, geng. Ikan apa namanya? Ikan nila, geng. Nila tilapia, geng. Loh, mantep babon, geng. Wah, ya pola eram, geng. Babon nila, geng. Lumayan lah. Tuh, jauh. Aduh, sobat cangnya. Mantap, geng. Ini yang namanya ada anakan pasti ada indukannya, geng. Kita tes lagi, geng. Siapa tahu dapat babon yang lebih gedem, geng. Lo langsung, geng. Langsung tuh. Lo langsung nyelet, geng. Menang, geng. Mau enak ini lo harus kena jangan nih model lain. Tuk. Geng. Wih, gede, geng. Wih. Waduh, geng. Nilanan. Nilane wis mulai. No. Jancuk. Cemplung. Jangkrik. Orang rezeki ini, geng. Nyemplung neh. Aduh. Tes lagi, geng. Biasanya kawanan ini akeh konconan biasanya. Nek rung diomong sing nyemplung mangke aja nglae. Kayak ning cantolane ning cangkem. Untuk langsung lo ganas sih. Mobil entet tok. Deng lo. Dik tok mlaku tok. Geng. Tak pakane tane jane. Loh.
ikan nila itu senangnya umpamanya yang delewer-delewer ini utuhan ini. Kita tes lagi cari babonnya, geng. Tes babon nih, geng. Tuh langsung ganti-ganti, geng. Ganti-ganti. Ngomong ini tapi nyala urung, Bo. Allah. Tuh, geng. Tes lagi yang melular, geng. Lu langsung dimut geng. Ayo tanpa balung tanpa riko umpane ngomong ora gelem lho. Tapi urungnya lorong digendelep-lep. Sik dikendak-kendi ya. Wis mak selep. Lepne ya kemlaku kan menek kene senek sah gitu. Aduh. Sem. Sik pakane, geng. Oke wis. Coba lagi. Nyemblu ayu ape ya dik. Lo langsung pokoknya dincetnya langsung dimut langsungan. Loh, waduh. Masa entek pakane, geng. Entek nek, geng. Wah, ganas sih wae. Kalian wae. Nek babon, geng, gowo niki si alam kalem niki nek pencicilan ini biasanya wak cilik lho ngono kuwi. Anakan soalnya polahe ngono ya. Nek babonan kalem gowone malahan kenduk slup. Kan anakan. Dene koyo anakan, geng. Jadi jajal lah. Babonan anakan. Oh. Iya toh. Anakan toh. Anakan nggone ngalang-alihim. Kaya iwak gede. Nek iwak gede tenan, babonan nggone kalem malahan. Kenduk mekeduk. Nek kenduk cilik. Anakan. Oh, apa geng? Was, apa geng? Anu, geng. Apa jenenge? Meleman, geng. Oh, mantep, geng. Mantap kan, geng. Putihan, geng.
Awes. Ini sih geng, terus nih balik sih, lanjutkan nih, neng tahu sih gede banget, lo langsung selesai lo langsung deng, langsung kenduk tapi mbuh iwak apa sih? Melaku kon delep ngono mesti kena. Isih urung isih disentuh ditoki. Isih disentuh ditokane gedhe. Dolanan tok ya. Dolanan tok iman. Lho. Biasanya cilik biasanya kayak gini. Pola nyolot cilik biasanya. Nek gede malah bentuk nyawantai ngene. Ora wedi yo. Tak pakane geng. Tas maning mumpung gacor nggone. Mumpung gacor geng. Ceblok nih langsung lho. Ceblok nih langsung tuk, aduh. Langsung geng, cemplung nih langsung nyut langsung. Tak kasih umpan lagi geng. Awalnya iwak ya. Merajalela geng. Kita kasih umpan yang lebih neloler geng. Kasih umpan yang lebih neloler. Langsung bentuk ya. Umpan itu alah kleru kan. Turung dipangan turung dilek sontek koclok. Cemplung langsung dilat lah. Cemplung langsung dilat geng. Cemplung ini langsung dilat geng, ganti rute rono. Lho. Nah, senare kok plak ya. Jadi lho langsung lep. Langsung gentik-gentik lho. Langsung gentik-gentik. Langsung gentik-gentik sem. Elek suwen. Sem elek suwen. Tidak. Agak mak selep bapen ini langsung mak selep langsung tanpa nunggu lama loh. Kecon tuling ini ya saumil biasanya lu entek pakan tok. Cemplung ini biasanya langsung selup. Tawesan mantep gue nih. Materan tawes putihan. Ini gede gue nih kalem. Kenduk mudah. Langsung ngomong diri.
Kon pucuk itu mesti. Nah, tak nah geng. Tas nah. Nempel langsung bentuk-bentuk. Iwak cilik, iwak gede itu lah. Nek iwak gede nggone kalem malah teles. Lo langsung geng. Petok geng. Nah, ini iwak petok gede nih. Petok babon geng. Petok babon geng. Mantep geng. Petok babon geng. Petok babon geng lo. Mantep. Ini petok babon geng. Petok babon geng. Gimana iwak yang ngelirang pancing. Kok gue cacing gak ndelala kok ya gelem. Rezeki ini anak soleh emang geng. Gini kayak atas sih pola kami, tapi iwak paling gurih. Gurih pola iwak ya geng. Masuk babon sakmono iki sen geng. Iwak petok ini sakmono iki gedem san. Termasuk andalan nih, kita tes lagi geng. Kita kasih umpan yang menular geng. Kayak tok mata nih. Ada petok ini, mbok menawa yang gelemangane petok iki. Lu langsung geng. Langsung selep-lep lo. Langsung musun tekne bakal nih. Ora sik. Tes geng. Ini petok. Langsung bentuk-bentuknya. Kena geng. Oh aduh. Petok sama nih geng. Model kayak petok geng. Delok nek rong dipangan lek nek petok yo ngenek nih. Mereka yo apa? Cangkeme matos. Ini mangan nek rong tau dilek to lu ngenek nih. Orang ngenek. Oke, terus. Nah, mau digentuk-gentuk tok. Mau munyer-munyer. Gede jawane iki. Digo munyer-munyer iki gede ngene maslep, majub. Dele gede iki. Loh, alah. Oh. Agam gondrep terus kok. Sentek nek akane jan. Sene pakane entekne jan. Isik. Tapi ora kendel kok. Ya apa iki? Alah. Caumil cilik. Pokoknya siap pokoknya 2-3 jam ini geng konten ini. Tetes nih geng. Tak ucul geng iwakku anu. Tawes sih. Tawes sih gue demam ucul. Sambil mobil belas. Gedem jadi. Ngomong-ngomong koncone mesti kuwi. Awas gede mang ya. Nyawat langsung rono. Tobat jen. Mesti ngomongin kancane ngono kuwi. Aja mangan ning kono. Iki gawe konten terpanjang kene kuwi. Ben di konten ndek-ndek padha ra gelem delok. Dua bisa tak upload engko. Pokoke live terus pokoke. Langsung ning kono kendi-kendi.
mati Pak anu lagi. Putihan si gede sedaya ember. Kalau sempat nyolot nyemplung nih kaus geng. Langsung ya gondol tapi didilat tok kudu omong karo Iwak Sujo mau mesti aja mangan umpan kae lho timbane terima kalian koba nih kembali wae serwala ya adek nih sik apa ya bentuk eleh anu geng jenenge talapia talapia anakan talapia iki tes lagi jadi langsung bentuk cemplung ini mau pangan ya cili-cili kalian langsung bentuk ini loh alah kok munyer sih mau dilek harus kena mau melaku belas sih mana tak makan nih geng kita kasih agak nular geng kayak rada nular langsung selup langsung sini dilatih ini wae ragam babon gedem untuk terus ragam ngindik terus ono gendelik rono iku sih kena geng utuh akan jadi anu diletok sih kan langsung tuntun menang nih bentuk langsung slep alah jendur tok melayu nih akan gelap terus ya sentak nih pakan nih la ilah utuh geng bentuk tok akan gelap wak cili asli cili pola iso kalem mulai wak cilik ting aku rada dijeruk nih geng rada dijeruk mulai isin ya cetek rada panas ya
Bentuk bentuk ya. Semua ini kali bro. Allah nganggur. Bentuk tak menang kalian. Bentuk tak menang ya. Santai bakal entek nah to budget. Long ini biasanya memang lap. Untuk lalat ya geng. Langsung bentuk nanti yo ikut diciriin bulu langsung. Tapi ragam ngelak. Wih kena geng. Alah. Anak geng. Anak talapia geng. Anak talapia. Anak talapia geng. Rilis aja geng ya. Dirilis yang gede, dijual yang gede. Pak Rono. Enggak sing gede geng. Si cilik-cilik cempong ini yang gede. Cemplung ini langsung ditirat lu. Tapi ya cilik-cilik sama ini ya. Mentat ini cilik-cilik. Naik gede. Alah kayak. Naik gede. Yo babon. Sep. Babon geng. Wih. Mantap geng. Sing kaya meh ucul manggi apa jenenge? Tapi yang gede mang. Awas mang. Awas geng. Mantap ya. Umpan si eneng. Kita lanjutkan lagi. Alah, nyantol. Kok yang tadi nyantol deh. Lanjutkan geng. Babon, tawas babon. Nila babon, tawas babon. Aduh. Nila babon, tawas babon. Sem. Alah, cilik ini masih dendut nih. Dikenduk ini cilik kayak ini. Geding aku.
Genduk ini cilik ini. Entek makane bisa malah. Ada sini lagi. Ayo, tawes. Nila babon, tawes, nila babon, tawes. Babon, nila, tawes, babonan. Kanji jawane wae. Akeh sing ngucul iki po. Wis kena, ini ngucul nih. Nyeblok nang wadah. Wis ngomong-ngomong kancane aja ning kono cuman cacing. Ndi iki? Anteng iki. Aku ndrit iki. Iki wae nek wong boy. So, gil nek gedhi wis tekan ndi wis. Alah. Pak cilik nyentak ya mbok. Wedi apa ya Pak itu san? Kamu nyuruh. Gendi. Babon mari slem. Slep. Aduh. Langsung tek, geng. Wah, gede ya mesti. Tas nek. Sik nyemil sak umil iki. Dibenak iki, geng. Nek kena cilik ini sedang slem. Benak iki. Ganti nih. Nanti ke rumah ke? Udah hilang. Udah entek geng. Babon. Yo dak duk. Si nyedak nang mak selepro. Ele. Kurang marem nek rong tiga selep jeru. Ini mak cilik. Bukan ndak endi ini geding ya kemarin. Di cokot pucuk tok ya sawangane lho ya to. Biasanya slep-lep. Ini mau tok. Ini masalah sak selep. Nek kalem gondelep jeru mesti nek gede.
Dijendiri tok. Kutruk ya. Nurun tak ya. Makane dijendiri tok. Ya wis, geng, ya ngono. Ganti suasana, ganti tempat. Besok kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gaskan leren sih, geng ya.